Nekada davno, u jednom malom selu okruženom planinama, živio je 24-godišnji mladić po imenu Miki. Miki je bio vrlo nemiran. Njegova glava je ličila na autobusnu stanicu u špici. Misli dolaze, misli odlaze, neke kasne, neke se vraćaju bez najave. Tokom cijelog dana različite misli su navirale i odmicale, a sve toga je činilo umornim i tjeskobnim. Često je bio tužan zbog prošlosti. Znate ono kad se sjetite rečenice koju ste rekli prije 5 godina i poželite se ispisati iz života i previše se brinuo za budućnost, kao da će prognoza vremena odgovoriti na šta ću ja biti za 5 godina. Zbog svega toga njegov je bio poput oluje. Nije mogao da se smiri, nije dobro spavao, a čak je i zaboravio kako izgleda osmijeh. Kad bi pokušao da se nasmije, lice mu je pravilo grimase. Jednog dana Miki je čuo za jedno udaljeno selo u brdima gdje je, govorilo se, živio mudar starac. Taj čovjek je nekada bio poznati psiholog u gradu, pomogao je mnogim ljudima da pronađu mir u sebi. Kada je ostario, napustio je užurbani gradski život i povukao se u mirno selo, blizu prirode. Povremeno je davao savjete posjetiocima, a navodno je naplaćivao osmijehom i jednom iskrenom hvala. Inflacija ga nije dirala. Poslije dugog i napornog puta, Miki je stigao u selo u brdima. Tamo je vidio malu kuću obraslu zelenilom. Na trijemu je sjedio starac, zatvorenih očiju, mirnog izraza lica, izgledao je spokojno. I komarac kad ga vidi odustane od zujanja iz čiste pristojnosti. Miki je osjetio radoznalost i nadu. Odlučio je da mora da upozna tog starca. Pomislio je, možda mi ovaj mudri čovjek može pomoći da pronađem mir. Ili bar da saznam zašto mi misli skaču kao mačke po tastaturi. Miki mu priđe i tiho reče, djede, moj je vrlo nemiran. Ne mogu da zaustavim misli. Želim mir u srcu. Možeš li mi pomoći? Starac polako otvori oči, nasmiješi se i reče, tražiš mir? Dobro, hajde sa mnom. Daću ti jedan zadatak. Ton mu je bio kao da nudi čaj od kamilice, a zapravo servira životnu lekciju Hulk formata. Odvede ga u svoje malo dvorište, napuni čašu vodom do vrha, toliko da se i pri najmanjem potresu mogla proliti. Pruži čašu Mikiju i reče, prođi ovim putem do kraja sela i vrati se nazad. Ali pazi, ne smije ti se prosuti ni jedna kap. Miki ga začuđeno pogleda, ali prihvati izazov. Pažljivo je uzeo čašu i krenuo. Put je bio uzak i prometan. Ljudi su hodali, trčali, trgovci dozivali mušterije, psi lajali, a jedan pijetao se ponašao kao da je direktor logistike. Oči su mu bile prikovane samo za čašu. Korak po korak, pažljivo je hodao. Ako ste ikad nosili punu šolju čaja preko bijelog tepiha, znate taj fokus. Ljudi su ga gledali iznenađeno, ali ga niko nije ometao. Znali su da uči nešto važno. Ili su mislili da snima viralni izazov ne prosipaj kap, level selo. Na kraju se vratio starcu i rekao ponosno, djede, uspio sam, nije se prosula ni jedna kap. U tom trenutku, da je imao mikrofona, bacio bi ga, mic drop. Starac klimnu glavom, osmijehnu se i upita, dobro, svaka čast Einstein. Reci mi, reče deda, jesi li vidio djecu koja su se igrala pored puta? Jesi li čuo pse koji laju? A onog trgovca što nudi lubenice sa popustom samo danas, samo sad? Miki iznenađeno odgovori, ne, nisam ništa vidio ni čuo, bio sam skoncentrisan samo na čašu. Starac se ponovo osmiješi i tiho reče, eto moj mladiću, to je tajna. Nešto što si oduvijek imao u sebi, ali nisi znao da imaš. Kada je tvoj u sadašnjem trenutku, tada nema mjesta za strah, zbrku, ni suvišne misli. Ti si u tom trenutku mislio samo na vodu u čaši. Tvoj je bio potpuno miran. Nisi bio tužan zbog prošlosti, niti uplašen zbog budućnosti. Miki je polako počeo da shvata, to je bio mir koji je tražio. Mir se ne pronalazi negdje izvan nas. Mir je već u nama, kada živimo u sadašnjem trenutku. Znate,
Onaj osjećaj kad prvi put utišate notifikacije i shvatite da svijet i dalje postoji. Tako nešto, samo bolje. Pognuo je glavu i tiho rekao, sada razumijem. Ako želim smiriti svoj moram ga držati u ovom trenutku. Tada dolazi pravi mir. U sebi je dodao, i možda malo manje kofeina, čisto da ne drhtim kao Wi-Fi na kiši. Starac se ponovo osmijehnuo. Sunce je zalazilo, posljednje zrake su obasjavale zemlju, ptice su se vraćale u svoja gnijezda. Jedna kokoš je ozbiljno razmišljala o penziji. Miki je krenuo kući, ali više nije bio onaj isti nemirni mladić. Promijenio se, u sebi je nosio spokoj, jer je napokon naučio kako da smiri svoj Ako vas zanima, nasmijao se usput, onako iskreno, kao kad shvatite da ste cijeli dan tražili naočale koje su vam bile na glavi. A vi dok ste ovo gledali, gdje vam je bila pažnja? Na priči ili na šta ću sutra za ručak? Koliko čaša vode nosite svakog dana, a prosipate ih scrollanjem? Šta bi bilo da danas izaberete jednu stvar i date joj punu pažnju, baš kao Miki onoj čaši? Probajte sad odmah. 3 duboka daha, pogled oko sebe, jedan mali osmijeh. Ako vas neko pita zašto se smiješite, recite trening za mir. Ko zna, možda inspirišete i njih da ne prospu svoju kap. A sad, klikni like dugme, pretplatite se. I ako ste gledali do kraja, ostavite komentar. Prosipator.